nyambut sarapan sekeluargi. Semoga terhibur selalu bareng duwe warna. Kangge pengantin Aadanu Sida Korea Omae Sia Kang Tato ya Kang Tato ya. Kanggo Kang RT Iwan sing sepotong minuman. Kang Tato minangka calon tuan rumah. Kang Buntung sing de wilayah. Bersyukur duweni sampeyan kekurangan bahagia setiap waktu gawe seneng gawe Kanggo Bapak Tuan Yona ya. Kang Tato ya. Bapak Tuan Yona. Kangge keluarga besar tuan rumah, kangge mimi tuan rumah dalan-dalan. Sampean wong paling spesial, bisa ngerubah ning keadaan. Semoga sampai akhir Mangga, mangga. bahagia dunia akhirat. Kangge mimi tuan rumah majikan kasih. Kangge majikan